Hadian bala mi kawai ke jingtho bala tho du ba Amos Jeremiah Lingdo kabala ong hatu an wengno ya umat ba joy na KHDC. Nakaliang u Deputy CEM ka KHDC uba pinsngan NCEM ulaong ba minchwa ampat dan kaan kabala tip ka Matrimonial Society kabadai tang kiba aijat kemi. Hakbaya day bat kani uba pinsngan NCEM ulaong ba shwaban wan kani kaan lineage ay kakandai spa kandai punyo la ban ong baka kentai ni shinrang ba aijat kemi ne jat kpa amla ban khang. Bat habaya day bat kajing pinyeng ya umat jong u Reverend JJM Nichols Roy kani kalalong nadu minchwa hadian balawan ra ya ka 6th schedule bat habala pinyeng hakani ka jaka amla shu bantuklar namar udai ubalawan ra ya ka district council. Kalong kumdi habang ya keren ajing ade berka jing aicai hani kasi menshua kat bom padon kanu ka anyang ni kamut ni ya keren kat kum ka jing ngau chungi ya ka bang aktif kum ka Matrimonial Society kamut tang ke ba ai jan kini alase ha gitu ki por menshua shwa ka kandai spa kandai punyo bom part 1 kani ka lineage act 1997 let's say nila bon ong ba la kan thei nation rang ba ai jai kimi ne ai paru kam da don kanu ka ban khang namar ngim pat don ka ain ka basai haji jadi bat umon jong pastor JJM Nichols Roy namar uni lawan pa na do menshua hadin bangil ayo ya ka 6 sibil ka bangi peniang hangni itip bahai ba JJM Nichols Roy haji sya ko mo piu di jais imli dan dai ai Nichols Roy la se haji subet subyang ka jong u bat hatu por le se kam gadon ka ba kum kani ka situation ha bagi beriu ni tuklar hangni hang tai di haji ni kata namar ba habangil peniang hang tai un habdon hang tai satang lada kladon kanu ka jingnya discourse ka jingnya tuklar hakiran san ki babon kai ka ba batang banle tangkata ndrei ya ka bala peniang ta peniang ni ino ma